Fungkaha jotona tini ke ang lubia bai loita karan beram budi khai tongkha te tarpo 1 kg bo tini songnai tangko songnai ke abo seriawi songnai omongke seri tonnai abo hingke seriawi songnai oro phone tam tongo hingke mosla rok jotun rubai kha ta oro thok riwi nai mix khainai thapao boksainai umtike ang chao ta thok jabo fresh belaban bagai jamu bor ari nai yak bai mix khaisi nai yak lumkha yak bai mix khaike kaham ke nguta kaham ke mosla rok habu tinile mai tai ke saja onai ta bre hingke favorite hingke ba ska thok jabo Tesi karfu, mayo, halai liyo, boxe rogra na. Motom lang mani. Payuga wati. September month, se rainy season ang dong. Lubia moy, ke omiani chicken poncha, ke omoke tabuk jashinai motomani kasih mosla roza seru kere niki tabuk mamla gerasnya suka ang ano hanggang guys heriawi thogjago fresh ngata Mairo con masa sinai. Next month ni simi. Diet ma khasinai. By Elizabeth diet khai tongpho. Ang mai mu songma ro WhatsApp status rakhangka. jolijakha no ang diet khai jongo tamni tiro kong kaso dulna bujang ngai nangkha ang bonsung kata baining phungo ka tam cha ne ga mai tharuk sa sapu nangkha te muy rokta green vegetable ta hangke fruits rok sau ga mai opungui ka sa din chau next month bin me anga ti ma khajinai diet khanya nang tong khang bo so bisa ma pham yable he diba habe no masuk ke tangara nai Ako ang say peke na. Bukan bukanay beraza. Bom tikira kang punungan. May sabay. So. ang haircut kaisi ka. Uskango kay Apro Insta o story bolu ka baksa norok dukon akjaka asok bukhnai kolongma bike raisi ka amti rokhani nai ke bukhnai to hanyo lognai heda ke ang bukhnai rana ni mu chung suka tamni mla bukhnai kok suka ani bukhnai kok suka ke abono rawi nai bukhnai kok marok te sa shija gyarok dong no amti hini nai ramani gate bukhanai rabai pai nai bokhorok se helengai thangma haima dongshu kawan pangin rakha gata wana ni bukhanai ba tam lok haino logoi thangana heda ga thamne lo samani bai Elizabeth ano jolijakha ne abacha sang phatra khaisi samani gya bono kuno negative tawan sukdi abo boano
WhatsApp message khaipuro ang status remana abono bo am deke saga hangkai ang just thumbnail am deke ka saksi na hade busuke screenshot bank omo baba no ang phone rimani hangkai bo use khaina reng ya khota kaham ke hangke screenshot ngai thangbai ta tabuk delete khainangan tabuk Tiprajwk hospital sama thangranai Babu ni buah sokok nani fu buah lori tongka hingke buah sokok jangna hini shaubo hingke tabuk bono talangai Tiprajwk thangnai khus khaimani khoroksa doctor buri buah ni doctor tabo 10:30 ro 5 bo hingke daily no 10:30 o 5 bo naigena bo tini phuda 5 hingke jeng tabuk thangnai sinai paikha ang Babu paijak tabuk nok rok talari sima thanai kep sekre hinga chengkane se ke nok talari maklangnai nangma thanglia do nang nok morugoi tongli do tata ne zanala busona nangnai fu Tunyang ya. Ini harus soal kayak itu nggak tahu. Ini aku dah cuci. Ini. Petum nang matangnya. Kalau ini lu saya cuci kok. Ini petum logi tertang ha. Kalau salsa bici masau. Petum muruk thari phai ka sung wei baksa. Goro dental ni OPD khola no malai phai kya. Baba no bisingori rohoka ang oro tabuk wait khai tu. Tabuk X-ray sima khajang nai ko X-ray room phai ja. Paike blood test boma khaijang nai po aban pore doctor note sama thangnai report phunoknan lobe baba mayo khuija kangka bono singra rok charna bagai dukano tubui ma faika Araisho bish ne na kata, dersho araisho bish. Sosa busu? Sosa sate ko bisu. Oh my god. Tiprajwk bazaro kisa bazar kai thangana sa. Petum. Nang saijong tong hatana. Phade. Ii ko yang sapai kana sigdi. Ih, kapeto. Haran malayo. Papai ka nogo shop pai kya. 1 minute. Ang tangin nogo shop pai mas thugoi dong ha. Oi, rangsa golak lek. Tonggrale. Masuk gerana. Leng suka, kolong suka. Kau coba sih ekta. Tabuk buah X-ray khai tu ka, blood test khai kya, report funo ka, X-ray 2 bar ma khai kya. Wajah khanya beng liya baba ni ya sirok lor jau phubo. Abun bagai kaham ke liya afro. Okay, tini to sokok ma ya buah. Bithi rohoro bithi char dini nai. Okay. Monday wo sombar phajin chajago sombar angka sokok sinaita gai jeng tini bazar bla Tiprajwk wo angke bazar bo khaitu khai kisa ang mia jongpui bazar thanglia abon bagai bo mangso sana mungjak tongkhata gai ang tam paikha phunga no matao ya muya sana musung suka angke omong ke sora thaba diata munder so ke omong hungke ang mo auto tong to si khapro moi ma paishu
Montamo rice cake angobo angko bijan ni blog nugmasi manai bijan ni blog nugmane omo bojom pihlo thangpuru aro bo rice cake pai chao kai ang apun jimin chana mujung dongwan engke ba khapromoi paite hega dam 60 rupees maraka dam tongusi angke tabu gobo rongno frizo diary begena sarigo muya bai sora janai muya bai sora tabu songi ma paine sarigo tei songlia ta songnanglia no rice cake me oi taste bahai na saram bagusi taste manu gasu mo rice dara yang family amaras rice ya tamu mona rice cake nga te packet of kun han sijak means Thailand language by the sijak kata ma sijak ka family ya kun pa bujlia dam bo sijak rei hain 60 taka mo 60 taka ni phal tong ha suk dam khe borok pai men ka bus ka jan pai si do 60 taka ma pai ang thok lia suk mane ang expect khai mani bo bum ting no ne am te heng lia rang ma rang za khang sam ka ba pai sa li te ani ko khna woi Abana, by a tompano, jolio, Janang empty herona. This one told the young. Okay, Berma. Takazola Tankanang or Berma Tang Panyam, she do Mosaya Balokan. Okay, Bas Pati Berma Dangambono on bonnet Pite Hega. And Gang Tag Muyas Hongana Wahan no Gange marinate Kaine, Frizo Diton. Gan samurok pai kana samurok pai nai malai nai tini ni blog noron pai risinai I know hi next blog malai finai te ani khnai ramani baheng jaka please comment khai sabai di I know hi malai firana next blog eba next comedy video just panang mano whatever ang just pan khai mano angkai tinin jorate asagno jotona na hambai tei tata